กุมตั้มตักซึงกันรำเล่นำมิโลกายรายทรินตูกัน Chief Minister ลุยปุลลทันฮอลเตและวอยน์โลกัลคอมเชียนดูตักตูวอยน์กันรำซาเลนนันีจำพะพากะฮิยันมิโซรัมมีปุยเตดูสักนะสิบายกบูกจูกันรำมีปุยอเตเบอร์อัตงาอเลียนเบอร์เข่งากันทอโฮนะอวางินมาโซนนะเมลกันหูเมกเซละกันเซนชินาฮิยันดูตอกไม่ลวินดิกนะอินทุกลานนะหลังตั้งสุรการมีปุยสุรการกันในเซลไทยนานกันทินลุงเละไงตัวนะเสียมทาร์เลละกันรำเละนำดินสวนานกันจะว่าอินลานทรังบูสุรการอินเรลบอลนะทะจอกเสียมตูร์เละรำอินโตเดลสังกังจอกเละมิตินเตขสักพุงจอยกังทุรินทันกันละมิโซรัมดุงเละวางอัมซอนนะอินไครัวลชวนโลละอมเซลตูร์ติตานปัวเชนฟากเอเลบาราอินโตเดลนักงกันจอดให้นานกันมัดลีไลมูกัลพุงทาร์มีปุยสุรการติจูกันเอาลาอันนี้อัลลานิเซลดอนบกอันนี้ดามิโซรัมบานักฮันโฮลดิ้งสกีมจูมิโซรัมอีโคโนมีเสียมทันเนตูระกันมาลากนับปอยโมเบอร์อันนี้ดิปาร์ตเมนต์ช่างติดทางฮวินซุ่มเล่ปอยาจันปุยนะเปียละมามีปุยเตะเทียมนาทีปุนกงะมากันละไอจนนัทจอกก็มุอินมีมาลช่วงกว่าเล่รัมมาสอนนานมากันละเมกเซลอันนี้กันทลายเต้นไอจนนักงทาร์ดปาซุ่มโดนนักลอกจอกอันในไทยนานมิโซรัมบานักไอเวนเจอร์แคปิตอลฟันกันเสียมากันสเตทสุรการินเวนเจอร์แคปิตอลอาเซียมไว้ขัดนั่นเละมาสเบอร์อันนี้มิโซรัมแกรนด์ challenge กันเสียมา industrial and investment policy สร้างให้สมนิปังอากันในทาระ investor เลียนตักเตะกอลูนาน investment promotion agency กันดินบกอันนี้มีปุยซุงอมเจเนียมันและอินเรียลโนบอลนัทจอกเสียมฮีกันง่ายปุยมัวมิโซรัม universal healthcare scheme อาตาน Asian Development Bank เตนเจงไวเบลสสังขัดเจ็ด loan agreement กันเจียกฟิลตัวซาเซลสมกัวฮีสุรการไลปุยนมินตุมสักดอนอันนี้มิโซรัมกัลปุยไทยจี centrally sponsored scheme จงซู SNS Pers กันดาลูดเวกตัวหุ่นเตรียมชูงาทัตกากันกัลปุยวางินสุรการไลปุยจวนมาลักทัดลมมัน incentive เจงไวเบลเสจะทุ่มสมงามินเปอันนี้เชียลักดานเสียมทันนปอยน์ราชตักอัจฉริยะกุมสังนิสมนิปังอาสมนิปรุกชูงากันเสียลิงคอมจูเจงไวเบลเชียสังขจันิสมสริปริยัตเจ็ดอัตลิงะซาปฐุมอัตรินซาสมปะขตาอพุงโชอันนี้ GST 2.0 กันมันเมกปอยน์เชียลักคอมดานฟิลไฟเลซาวซอกมินเสียมสกาเฮียนกันรัมตานมาสอนนากันทอเซลนตูระมินทันปุยอันนี้ Secretariat เตียมินสุรการออฟฟิศสมลีปังอาเซตินออฟฟิศอันมังตัวเฮียนนาอติจักบ้ากะหลังตั้งสุรการเสียมนักงะมินปุยอันนี้สุรการทราในตูระมีปุยเตปอยโมเซียฟรีนกันรำมีปุยเตนสุรการอินเรลบอลนาลุงออยลกไนโมรถไนโมอันเทนไทยนตูร์กันเสียมา CPG RAMS กัลตังะเคสโลลูดซาสมกัวจินเฟลนีอินมีปุยโอกัลตังะลูดซาสมกัวประคัดจินเฟลอันนี้ออฟฟิศดอร์เคร์ไงลวะมีปุยนกันมาหมอกกันเทนเทนตูร์อีรัมพอร์ตลกันเสียมา Digital India Land Records Modernization Program Land Record ตั้มตักกันชินเชียเฟลโตอันนี้มาร์ชักสเตตเตซิงะSmavita Property Card เซมชวกมัสเบอร์กันนี่ฮิกันช่วงเลยUrban Land Record เสียมทันนานไอโซล่านักษา Pilot Project กันกัลปุยทันตัวDepartment Surveyor อินไดโลนาพุทธุริน Survey ไทตูร์ Private Farm กันรวยบกรัมเชียอลซัมตะกาเป็กชัวไทนตูร์ Online Land Tax Payment System Version 2.0 กันนี่เลยตัวเฮบากาฮิยันมีปุยเต็นอลซัมเลหิมโซกา Stamp Duty กันเป็กไทนตูร์
stamping kan siam bok ani trian te u kan ram mi puin ni tin khosak khoi thil lam han soi vele thung Thla lo le huan nei hi kan mi pui tam sok abik takin thingtlang khuwa cheng te eizon na bul pui alani renga wangin kan sarkar chuan lo nei tu te khosak choi kan hi angai poim ma nabat RIDF le saski project mangin lo nei tu te tan mason na rural kandina seng Bible sa somruk pakhat sengin ling road le PCC pavement kan siam saka farmer ten anmamo leiti thatna fertilizer ahun takan nei theina tur le fertilizer tol ruk nuai bonan khau takin ma kan labok bana kai noya so thing le fral kan kalpui chunzom zela kumsang ni som ni panga chungin support price seng Bible sa som li don kan pe kumin sang ni som ni paruka hian Bible sa som ni pani vel kan pele to so thing song bol konga po ma kan sona donor ministry chuan samphai district so thing processing unit din nan seng Bible sa som thum min pe hei so thing song bol na le alut na tipung tur le kun na thok tu te sum lak lu tipung turin atangkai don le ani tin ginger capital of India puan kan ni to bok ani MIDH nuaya off season tomato le ziklum chin konga nasatakin ma kan la kumsang ni som ni panga off season tomato metric ton sang ni jasari som sari le ziklum metric ton sang thum jasari som pani thar chu ania kun na thok tu ten cheng vai bel som li vel zet an le ni National Bamboo Mission nuaya mau mangin furniture siam le me hol siam na chu chuan thar bak tong le mamita te man mek ani to bok kan sarkar chuan National Livestock Mission nuaya animal insurance scheme kan kalpuya tun din huna ranvul sang thum jani som kwavel insurance ti fel to ania insurance claim som ruk chin fel to ani bok rancho kham khop mulo wanga bong vul tu te har san friain kan sarkar chuan manasatakin ala fodder chin na kan tipunga tlom zoka farmer tin rancho anlei theina turin moda for animal feed plan ramrikon po kan thuam chak ani bong nu te tam zok bong vul tu te ta na hlok zok le market zau zok kan nei thein turin kan sarkar chuan Mizoram Milk Producers Cooperative Union Limited le National Dairy Development Board tenen thoho na thutlung kan ziak felta hi mason na chin sia tlak ani bok kan sarkar chuan sangha khoya e zongte mason na angai poim Mizoram Fisheries Amendment Rules 2026 dan thar mangin Mizoram luya nungcha te hum halna le mipuin an tangkai pui le zual theinan ma kan la YMA te ne na kan tho ho na thar thoin tundin huna branch YMA som kwa pathum tenen kan thok ho mek ani towards a blue economy ti thupui mangin Mizoram pumhuap fish farmers meet kan huai hota mithiam ten wain sanga kanin to del theina tur le fish farmer te hlong na tur ngai to ho na hunatan he in to khom na uni kan mang ani PMMSY kaltlangin aizola sanga zor na mun pui changkang taksiam na tur cheng vai bel som nga chu sarkar lai puin min pom pui bok bana kai noya vekian Mizoram KVI bot nen trangkopin muga sil lama ma kan la cheng noi zali som ko pakhat sen na tur project kei fang le mual pheng khuate abul kan tran to silk samara 2 noya cheng noi sang khazanga somli pathum chuang kan donga district pakua kan farmer ten an sotrang kai theidon ani kan sarkar chuan lo nei tu te thlai chom na tur tui pek kan ngai poim surface irrigation project som pariat le groundwater irrigation project pali kan kalpui mek te hian huan le lo hectare sang khazani somlia thlai chom na tur tui niang nar ape anga kun na thokai zong chung kwa zanga som kwa velin an hlok pui theidon ani tun lai thiam na manga tui en kol na konga mason na poimo tak ni turin Mizoram Water Information and Governance Bill 2026 chu kan pom to Mizoram State Water Informatics Center po din ani to ruwa sursat lui tui chim chin te na le
lei nuaya tuidin mun entheina turin Mizoram mun franga real time data acquisition system station somriat pakhat kan siama Long River Basin early flood warning system po manthei ani toni cooperative sector lama mason na poimo ziafrin kan cooperative society ten internet mga chakjok na antho theina tur RCS portal kan siama computer mga primary agriculture credit society te thuam chakkonga India rama mala thaber zinga kantel Reserve Bank of India chuan Mizoram Cooperative Apex Bank chu Schedule Bank ka apom to bok MCNR ECA chu mangtangkain mipuin lo na le khotlang tan rotling mason na rural kan siama MCNR ECA thakna VB Gram Z mangtrantura in Peifel Masaber State te zinga telin kan bultan na turin se cheng sumbai vaibel chia zaruk som pakhat da ani VVP2 po kan sarkar chuan akalpui thana hian ramri khuwa zale pakua huamani thingtlang khorang thanga computer le printer mga thuam library tharzan hi somsari pathum kan siama PMA y gramin nuaya in sing ni sanga zali somthum pathum sakzo to ani self help groups te chu cheng vaibel senga chuang sumpek ani to a interneta sumdon na chimpeichicken.com le Chingchip Spices Processing Unit malak na tahian tingtlang khuwa cheng titan an thlai thar song bol na turle asal na market zau zok ahonsak ani Mizoram ipuite neile bar kham khopa andon theinan Mizoram State Special Ration Package mangintran kan la a chungkwa sing hile sang kwain an sotrang kai toni kumsang ni somni paruk somni pasari atan monsoon stock bufai kuntal Nuai khasing ruk sang sari som paruk kanda khol to a stock and call na thazok kan siam wangin sarkar sum luang ral tur cheng vai bel som sari pathum vel zet kan hum ani ration simdan phungpo smart PDS malak na mangin ti changklun ania mual khang LPG bottle plan lian zok siam na tura kan malak na hian erong bol na gas sem konga sarkar tha ati chaka ele bar na khol na kudam somnile pali sakmek anibok limen aizola inspection and certification center siam mek po peifel trap anito a e center a hian science tiam na mangin manro thale changklung taknen motor fitness kan endik thei to dona mipui te himnan le boruak bol ho ti tlemnan atangkai don le ani kol peta siam chua ti changklun nan ma kan la chun zom zela megawatt som pechuak thei tenzol solar plant chu kan mang thei to a megawatt som ni pali pechuak thei tur tuirini small hydro project po kan thokmek zela new development bank loan puina manga he project kalpui mek zo fel ani huna chuan kumten kol peta unit million som ruk pali vel a pechuak thei don ani 132 kV by Rabi to West Piling transmission line po zo fel ani to a Hian Mizoram Kotlang Lam Abikin Mamit District Tan Electric Supply Mumal Zok Apechuak Taidon ani PM Suryagar Move Bisli Yochuna Nuaya Rooftop Solar Sangkazani Samriat Panga Kanhua Hian amang tu chung kuate Zoitur Electric Bill Nasatakin Atiniam ani Mizoram ipuin tuitiang lim intur niang narakan nei thainan ma kan la a Farkon Water Supply Scheme le Niotlang Water Supply Scheme 1 and 2 kan siam zo to a thingtlang khwa le khopui frang franga tu in tur kan nei thainan nesits amrut 2.0 saski le nabat kaltlangin khopui le thingtlang kho frang franga project lian tak tak kan thok ani kumsang ni somni panga somni paruk chung khan khopuya tui connection thar sang sari zanga kan pechuaka sanitation lama tran line mineko small bore sewer system sewage treatment plan le fecal sludge treatment plan siam ani khopui frang franga cheng vai bel se zali somruk pasari chuang sengin mason na rural din le cheina kan thoka roman na fel taksiamin tenzol peace city project po kalpui chauzel ania neilo coinson na tur neilo village relocation master plan po duan fel to ani Aizol Smart City Limited mangin kapuitan routling mason na rural din konga ma kan la nasalay durtlang le limena khelmual chon puivenga recreation center
Saltang a multi-sports complex tale, Saltang tourist lots a means and his some kualin na auditorium kan siama, Mizoram State Museum kan nei thar, Ngarsak State te singa chuan museum changkang le chuan berpol ani. Industry am ha kan son theina tura kan malak na luang mual pu puizo tele kolosi pa flooded factory complex sakmek te chu zofel trap ani to a ram ria kan sum don na ma kan son theinan zo khothara land custom station po ti changtlun ani a integrated checkpost a lankai kan tum ani unati scheme noya cheng vaibel sia zali le somnga pathum huzet investment proposal som kwa pakhat kan dong to a heng zinga pasari hi pomto ni in investor ten kan ram hi sumle pai pen peipun na tla ka ngaya rin na an khat so zel ti alang ani tunlai thiam na technology le science lama po kan ram athanga Mizoram Patent Information Center chuan kumsang ni samni panga ni rukchung khan nei tuni na intellectual property deal na songa le pariat adonga heng zinga somthum pathum chu trademark deal na ni in som palite chu industrial design anni kwalzin te him no ka konga po kan ramin mason na mel thar kan mu a kan ram moi na te kan culture te mi kwal te chunga that chua thin nam kan ni na te hi ram chung mun donga le rampon thangin kan pho langa tourism a kan matlir franga India thasik khopui winter capital of India atana aizo siam tumna atelani private company te nena thokhovin PPP motin sarkar chuan ecotourism te hospitality te community based tourism te tranlak kan tuma heia na zong mek te tan kong ahon sakdona tual chung sum don na athanga kan ram economy point ma son pha don ni zin siam that konga kan sarkar malak na soi chun zomila kan zilai du hom tak tak te ma khwa hi kan sarkar chuan angai point mo a Mizoram State University Amendment Act 2026 kan siama pukpuya Mizoram Engineering College kan malang na tisak le zual turin kumin April ni kwa khan AICTE pompuina kan donga kumsang ni som ni paruk ni sari sesona chuan class tran thei to kan tum ani school munma siam thale sak tharte ziti tulak bel le nau pangte zirtur curriculum siam that konga ma kan la a school somnga pakhat provincialized ni in ziti tu le staff dang zani somnga lak thar an ni a ziti tu quarters school building thar sakle chei thatna turin cheng vaibel sa som ni chuang pom ani tunlai thiamna digital education a kan zilai ten man son theinan school zani som ni a manrua pek an ni a mar chaka ama saber ni turin government comprehensive model school Aizola New Age Tech Skills Center hon ani rui thei thil zu le muam thallo zian zirti na lama ma kan la a rampuma state school drug policy nei masaber kan nia nau pangtere ru risel na lam hoi program te nau pangte him na tur ngai tu tele zilai bu pia lama sport le money getting thei turin entrepreneurship lam hoi ziti tu zilai te kan kai ruai thin ani kan sarkar chuan rui hlo laka kan thalai ten film theina tur le ngolvei te chan chuanan ma ala a rui hlo ngai enkol tu ten rual khai le ngumal zoka enkol na ankal pui theinan Mizoram drug treatment kam rehabilitation accreditation system chuduan ni in rehab center som ni pakhatte anin jiak lut to ani rui hlo ngai te chan chuan turin huliap south stay center po kan kalpui chunjom zela ko thrantele tlom ngai pol tenen thokhovin rui hlo ngai te sim theina tur le be sein thar nen an malam hunan thlir theinan bana kai scheme noya skill development te zirtir an ni a mi sang ni zan hi ten en kol na an dong to ani in fiam na lama po kan malak na kan zawa bana kai scheme noya empowering Mizoram sports kan kalpuya Olympic Games 2036 lom tura mizo im fiam mi te antel theina turin EMS kaltlang hian in fiam na lama talen nei thanau pangte tlang chuak in kan kai fruai ani Nippon Sports Science University Japan tenen tang kopin EMS digital portal kan siama
hei baka hian sports discipline pariat thlang chuakin abi ka treng nin buat sai ania heng kan malak na te wang hian best upcoming state promoting sports and physical education award kan dong ta nge ani MSSC REC motorsport racetrack lengpui kan nei baka sports hostel district sports complex residential sports school indoor hall artificial turf te kan siama kumin bi ka hian dur tlanga multipurpose indoor hall le state chung mun frang franga kelmual som ni kan siam zo ani trisel na konga ma kan lak na lam lo hoi vele thungila Mizoram dung le wanga trisel na kai noi mason na rural din le siam than na kan thoka April sang ni som ni panga atanga sang ni som ni paruk chungin max noya dam lo ten en kong sen so seng vai bel sa som sari pariat hu zet pek chu ani civil hospital aizol chei that le thuam sak na kan thoka PHC subcenter le hospital thar engamozat sak ni in champhai le siaha district hospital ate dam lo te man tur city skanda ani a HPV vaccination program kaltlangin chulmor cancer venatur pek chu ania heng ba ka hian NHM National Awareness Mission le Mizoram State AIDS Control Society kaltlangin kan ram mi puite sisel jong nan na sa takin ma kan lani kan state avoid kanele masaber ni turin Mizoram State Human Rights Commission kan dina Criminal Justice System ti puisui turin Directorate of Prosecution kan dina Mizoram Regulation of Inner Line Pass 2026 mangin Inner Line Permit pek dan kan siam tra traffic in rail bolna mi puite nen thoho na thazok kan nei theinan Aizawl City Traffic Police Warden Scheme po an mangtan ani Myanmar le Bangladesh atanga ral tlan te chomdol le thanpui kan chunjom zela ral tlan te chu foreigners identification portal an mingzia lunin anei tur bu fai hi metric ton sang ka zatum som sari pa kwazet kan sem chuak to ani kan rama remna le muan na vong him zel turin ma kan la kan police ten thazok kan nan tho theine turin sang ni som ni paruk som ni pasari hi year of discipline tan kan buanga halang na hian hun von dik konga te recall le document von thatchung changa te le kong tin renga police ten an Hnathawh mason na an nei thein turin ati chak don ani rui hlo som don na bungrotol ruk le man ro changkang zokin kan police te kan thuam chaka training thatak tak pek thin an ni bok ani Kwarel chian na thleng thei tel ka Mizoram kan him na turin National Landslide Risk Mitigation Program Project Pre-Feasibility Report buat sain NDMA nena kan thelut to Aizawl siaha champhai le Serchip District chung mun frang franga lungtla le leimin sa thlen theina mun te zir chiangin mithiam te nen engtia ma chon tur nge ti le ati ziam dan tur ruwa man kan siam ani chian na thlen na rang taka in fiya theina turin Kwarel mobile app kan siama hian chakzok report he lu konga te DDMA ten chiat na thlen na mun an riat tuai theina tur tele chiat tok te chan chuak le tran pui tura rang taka an tho chua theina turin apui ani heng ruam han ne te an siam ma ilang pathian ku taom ania kan ram leilung le chunga thilom zong zong kan himzel theina turin pathian nena bang lovin i tong trai zel bokang India rama Mizoram chu ram ngonei zau ber kan lani chunzom zel hi lom oma India Forest Report in Tarlandanin kan ram zang zong za zela somriat panga hi thingkungin ala khuani pala wetland chu Ramsar site of international importance a puanania Green India Mission Project Tiger Project Elephant le kampan huaya ma kan la komin chung khan ram hectare sang khan le zariat zawa thingkan punani Model Career Center MYC le Employment Exchange kaltlangin counseling tele career guidance te kalpuin thalai na zong mekten na an mu theidan kur kong kan ko muwa in sagna le construction work thrang thranga in lo fa de tan
Mizoram Building and Other Construction Workers Welfare Board nuaya ham thanatam taksiamin tran puina dong tu mi sing ni le Ṭhenkhat an omani kan thalai ten mani ke dinga ezon ngel het an nei thena turin malak na chini ezon na kailon le rabi chertu kan kalpuya sarkar na exam tum te tan coaching class kan buat sain ram sung chau ni lo ram pon thleng po nan thoine thena tur kong kan ko mu ani sarkar malak na le ma chop rang te mi pui ria turin kan puang za thina Mizoram sarkar malak na pui ber mana ka scheme chu amang trangkai tu tur mi pui tan ria thainan media rang kal tlangin kan puang zara scheme nuaya loan la tele CM special package dong tu ten an man trangkai dan chanchin success story documentary zale som pathum lai kan ti chuak to ani film lama ma kan son thainan tran la in kumin khana voi khatna tan Mizoram Film Festival 2026 lemchan lotling takin kan huai hota Mizoram sung le marchak state rang atangin film CM2 te an local com ani tin tu na ya hey FCRA chungchanga India Ram Christian ten lau thon lian tak kan ne ya Mizoram ko rang hruai tu tanen Union Home Minister te zukmu in parliamenta pass no tur le joint parliamentary committee a khentura kan ngen na chu ti lotlin alone ta hei hi ring tu te na sataka in trong try na ra ani kan ram ahim na tur hian patian ne na itong try zelangu sakna ni lovin til ti thainan hek lovin ka tharau zo kin le ti zel kan him na tur ni kei mani ruat na le kan malak na wang hian kan nam kal zel tur kan mabak khi ain ngat don lu ka tharau zo kin le tia hian athu kan oya kutakan da chuan kan dam kan ram hi ahim zelang kan malampo ayeng zelang ti ringtlat ang atobera chuan trian du dak te kan tu soi tlang kom na chuan heng kan mason na le malak na rang kan soi lan tak te hi kan friat na tipum tura soi mai kan ni lo ti min friat pui ula kan ram dung le wanga cheng ten tho ho na le be se na nung an ne wang te malam hun khira tranem ngai taka kan ram tan ke kan pen ho wang te ni ti hriela lo nei tu te in lo fa te sum dong te kan thalai le kan mei chia te sarkar na tok te le hlom ngai po zong te kan zawaya tran rual na wangin kan ramin ma son ani amai ro chu ma son na tur kong thui tak zo tur kan la nei ti hrenangin hei ai na san le zual hian tran la ila tho ho na tra in pum khat na le in du sak ton na nen so na kan ma chon te ne zelin kan ma ti tur tam tak kan la nei te len chuak ila ke ni le kan fa te tan Mizoram in to de le huap zo siamang Mizoram kan rama hian remna muanna mason na parvul zer ro se kalome zai hin